Nina bakahlamvana bhulu umlilo endulini ubase umantshongo ngabe noqele ba imamba yevuni yathi ukuvuka yadla bakayisi. Nina beqhawe nina bembube eshobalisi likithi ngiyanibingelela bakwethu ngethemba niyaphila kuzo zonke indawo la nikhona. Nibingelelwa INtungwa lasenhla kwaSokhumalo kwiKhokhumalo TV ku YouTube bakwethu. Ake sichaze ke izinkomo sibheke ke incazelo zeinkomo ngokuphathelene ke namasiko bakwethu. Angiqale ke ngengaqamazinyo noma ke imvula mlomo noma ke isivumelwano. Le nkomo ke kushuthi inkomo ke ekhishwa ke qala lingakaphumi ilobolo. Ngenkathi kusalungiswa ke ilobolo ke le nkomo ke isuke ke yenwa isikhishiwe bakwethu kuthiwa imvula mlomo noma ingaqamazinyo noma isivumelwana. Nina beqhawe nina besilo. Ishoba inkomo ke inikezwa komakoti kuba ke ifike ihlatshwe ke emshadweni. Le nkomo kubuye kuthiwe ke umbheka bakwethu. Kanti ke leli gama libuye futhi ke kubizwe ke ngalo ke inkomo ke enikezwa ke inkosi yohlanga uma ngabe ke isanda kuhlala esihlalweni ke kuye kuthiwe ke leyo nkomo umbheka noma ke ishoba bakwethu. Nina beqhawe nina bembube namandla. Imbeleko inkomo ke enikezwa ke umakoti ke ukuba ke iyokondla ke abantu abakhe ke la asuke ke eyogana khona. Kuthiwa imbeleko yokondla ke abantwana kuyosengwa ke isikhathi esiningi kuba ke ngensikazi. Nina beqhawe kushuthi ke kuyosengwa ke leyo nkomo ke iyomzalela ke ezinye ke izinkomo yozala ke ezinye ke izinkomo. Nina beqhawe nina besilo. Khona ke nesikhumba ke kubelethwa ke ngaso izingane ke sinegama ke lifanayo kuthiwa ke imbeleko. Nina beqhawe nina besilo. Inkomo yomqholiso inkomo ke enikwa ke unina kamakoti lena bakwethu. Inkomo ke nina ke unina kamakoti ibongile kuthiwa ibongile. Inkomo ke ehlatshwa ke uma kunomsebenzi ke inikelwe ke amadlozi kuthiwa ke ibongile. Nina beqhawe. Ibheka ke igama ke la noma yipi ke inkomo ke yelobolo. Nina beqhawe nina bembube. Unozungeza inkomo enhle enhle kakhulu ehawukeleka ke sengathi kube nje sengathi ke ingaba ke ingxenye ke yeinkomo ke zelobolo kuthiwa unozungeza bakwethu. Ubikibiki inkomo ke umkhwenyana inikeza ke umkhwekazi wakhe ngenkathi ke lobola kuthiwa ubikibiki. Nina beqhawe ngicela ningixolele bakwethu esisemqashweni bakwethu. Kuvele nje kumemeze nje izingane la ngaphandle manje lo msindo lo ngiyacabanga uyozwakala la kulokho engikuqophayo ngicabanga ukuthi uyozwakala. Ngicela ningixolele bakwethu. Ayikho into singayenza bakwethu sisemqashweni bakwethu asihlabele emkama. Imbeka noma imbeka inkomo ke ehlatshwa uma kusho ke inyanga bese ke ingxenye ke yenyama ke eningi inyanga ke iyayithwala ke ihamba nayo. Nina beqhawe asihlabele emkamba kwethu ke isikhumba inkomo ke inikezwa ke umakoti ukuba ke ifike ihlatshwe ke emzini wakhe ke omusha ekhayeni lakhe elisha bakwethu. Isinkwa ke inkomo ke ihlatshwa ke yenziwe ke umphako kamakoti ke lapho ke eyogana. Nina beqhawe. Inkomo yesipheko inkomo ke inikezwa ke umakoti kanye nomthimba ukuze ihlatshwe badle besendleleni ngaphambi komshado. Nina beqhawe nina besilo simaduna. Isisinga inkomo ke inikezwa ke umuntu obekade ke ibheke inkomo ke ngemfanelo obekade ke ibheke kahle ke inkomo yokubonga ke lena. Inkomo ke yokubonga mhlambe ke umfanyana ke obekade ke elusa ke inkomo ke ekhaya bese ke ebongwa ngayo ke leyo nkomo kuthiwa isisinga bakwethu.
Isikukulu inkomo ke ehlatshelwa ke umthimba ngoba usuku ofika ngabo ke emzini ninaba kwethu. Umumba inkomo ke ekhishwa ke nxa kulotsholo ibe ngekanina kamakoti iba ingxenye yelobolo futhi ninabeqhawe. Imvalamlomo inkomo ke ekhishwa ke nguyise ke umfana uma eshela ke intombazana uyinika ke abakubo kwentombazana ukuze ke inhliziyo ke yentombazana noma abakubo inhliziyo zabo ikhululeke kushuthi ke iba uphawu lokuthi ke uma ke leyo ntombazana ke imqoma ke leyo mfana kushuthi ke ilobolo noma kanjani liyophuma ninabeqhawe kunjalo. Sihlabele emgamo ninabeqhawe inhlabisa mthimba inkomo ke ehlatshelwa umthimba lapho kugcacwa ninabeqhawe ninabembuke. Inquthu inkomo ke inikezwa ke umkhwenyana kunina ke kamakoti ke lenkomo ke lena imvamisa kuba ke inkomo ke yeshumi nanye ka11 inkomo ka11 lena abakwethu ibalelwe lobolweni ke lena iyabalwa impela lobolweni bakwethu ninabeqhawe. Ubhaqa inkomo ke inikezwa ke ngabakhwenyana ke kuyise ke kamakoti kushuthi ke lena ke ingalena kwelobolo ngenzeka mhlawumbe kube ka12 ke ukukhanyisa kahle hlele lenkomo kuthiwa ngeyokuyikhanyisela ayibalelwa akuyona impoqo bakwethu eyokuyikhanyisela nje bakwethu njengoba kushiwo nje kuthiwa ubhaqa ninabeqhawe. Umthothogo ke inkomo ke inikezwa ke umakoti inikezwa ke nguyise kuthiwa ke ithokozisa ke amadlozi bakwethu yenzela ke ukuba ke namadlozi asemzini amemukele umntanakhe ninabeqhawe. Imvimba ke inkomo ke inikezwa ke ngumfana inikeza ke abakubo wentombazana suke ke ikhulelisile kuthiwa ke leyo nkomo ke igeza ke amagama ke intombi ke le ntombi yakhe ke isuke ke ikhule nazo ninabeqhawe iyawahlanza. Isiqodo inkomo ke inikezwa ke ngaba kwamakoti beyinikeza abakwamkhwenyana mhla womgcaco ninabeqhawe. Ake ngimeke lapho bakwethu ninabeqhawe niphile nje uye wayiholela ziyamazuzu izifunda ziyama inkosi abayitshelanga ziyamazuzu umkhosi abawuhlabanga ziyamazu tshelani igazi nobuthelezi ziyamazuzu kuthi inkosi sihlomile ziyamazu batunda buyayiholela ziyama osadle zamahole ninabeqhawe ninabakambombosho omnyama omgabadela wagabadela inkundla kwabulawayo inkomo yabo yayodwa kwaSoshangane ezinye zofa umdlebe ninabeqhawe niphile nje.